enganzi y'ihanga Right Honorable Robin Anabanja obyabali omukushaba ko kujaguza no hirerizoba ahari Mary Queen of Rosary Catholic Parish omuri Kakindo Town Council District ya Kakumiro yagirango abantu nibetengesebwa kutunga okumanyisibwa hamwe nokorekwa okuba kubasa kurugo mu bworo ahanshongeji Nabanja nagirango amaramizo geine kwimukiramu gakateekaho emisiri rero abantu bejereho betungure ahantasya y'amakagabo ningamba ngo tukusobolera kimu kwekurakuraniza kabanya Uganda ngoza kusima the Catholic Church ekerezia yange mukura gafa president wakuba nayolekia abakukora kurungi akolekia ekerezia eriyo kuli eri hai busunju father president atakagira ini ya mukabire kenda ekerezia nyoka sangwanjire na bawana tractor kikina bahairana father tuina kukora demonstration gardens Nabanja yayongera yasima mwembezi w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni abwenjiriye eyo kwiha abantu omubworo funi district tukwetongora engudo za chorus zine mu manifesto nizo na manifesto motoka yango obukebera page 10 alimo engudo empyaka ziri eza president yatulaganize kutukolera ngoza kusimo kitirisa president abwa wealth creation message Okurijerwal Nabanja abanya-Uganda tibeine okwebwa ahibarugire hamwe n'ebirungi ebikozirwe gavumenti nk'obusinge enguuto nungi hamwe n'endijo ntunguuka nyingi abantu bagamba we are protecting the gays beach protecting obusinge bwa Ruhanga yatuhaire obusinge bwa NRM yalesire obusinge bwa President Museveni yalesire omumaka gaitu no mubichweka muri tuli aro muri atari businge we have to celebrate tuina ku protectinga enganzi y'ihanga yakoresa omukoro nigwo gumwe okushaba abanya-Uganda okurongora President Yoweri Kaguta Museveni n'obushagiki achebiri 15 by'okubanza omwaka gurukwija baraba abayiralo wachaburabura mubagambe Uganda yona ekirize kusagika wekitinisa president kandi nanyo kubasaba kusagike wekitinisa president kandi turuke yoitwena ebiro 15 atasigala y'omuntu no twekwate tulole kitole itwa abebembezi n'abakristu president akatuwa freedom of worship okusaba Reverend Father Edward Manyireki bwana mukuru wa Kakindo Catholic Parish yasima government ya NRM habwe birungi byingi ebyehangireho omuri Uganda n'abakristo nibagiye konyesa hati ikiemere no kutunda ebintu ebindi gasha kwa Onesimus Tulia habwe omuri Kakumiro ahabwa Tayari West